Siyak ni Manen June, siyak ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, Manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen Karuba, with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, Manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, tapay ko na. Good afternoon, Karuba! Apo, kaya't naman na po, tintay pa na dinanggay. Itilas o titalong oras sa anap naman iti sunata na iyat kan biag. Of course, with yours to the Idol June Seriales kan. Idol John Mark Pastor. Operator. Embal Samador. Dito lang ako. Abay kasi. Ate bakit palong medyo agrarara ka. Nabanog sa dirabi. Well. Okay, dito lang ako 98.5 IFM iti Idol tayong FM. Of course, ado man iti sorpresa nga agururay ka tayo amin. Ket sakbay nga itultuloy tabalong iti kumablaaw. Of course, ito mo na nga kablaawan taket itay ito yan. Ajay, bakit ko celebrate iti birthday na ito. Happy birthday bakit from me, from dagitoy anak ta nga dito tatang kadkadwa. Happy birthday. Of course, kadagito so amin gagayam kadagiti kimablao ken kay ti Facebook. Happy birthday. Happy nagay ko galong. Naikolaunay? Naikolaunay. Kisem ba siya? Tunog kanta agad sa. Once again, bakat Juvie Pastor Seriales. Ako ka nga nakatingati kanya kayan. Happy birthday. May you have more birthdays to come. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Kanta ka na gano'n. Kanta mo na strakan. Let's. 1, 2, 3, 4. Happy Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bakit ko? Bakit mo? Okay, sabay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bakit mo? Ay, di ka de. Ni nag-ending ako ko. And that's it. And of course, manipod kalagiti ito amin nga mangdungdungo kanyatan bakit happy birthday. And we would like to thank Apo the Jay nag-imbita kada kami dirabi sa Jay Constantino's place, something like that. Ano ni Constantino's event place? Hotel restaurant sa Jay Barangay City, Aurora, Isabela. Dudating kabkablaw to yan. Madot mo tawag pa ito kanya. And kini Dr. Emily Sipagan, thank you so much Apo for having us for the batch 1970 of Aurora, of Lazaret of Aurora. 1970? Yeah, batch 1970.
Kanada dito, hello from Porterville, California, from the charity. Thank you so much. Kumusta na mga idol? Happy Sunday from Susan Ortonio. Yes, akong nauna ko na. The charity. Hello from Montreal, Quebec, Canada, from Auntie Eileen. Yeah, and at this moment, ito tumatawag kanya kasi hello po watching from Kuala Lumpur, Malaysia, from Lani Butak. Nelly is watching. Hello Karuba, happy birthday Ikit Juby Cereales. God bless you, friend from Hong Kong, from Auntie Nelly. Watching from Kuwait, from Sispires Santa Maria. Aida Guzman Pag-iyo, pabati naman insan, happy birthday kay Ipag Juby Cereales. Ayan, sorry, Charmel lang kami masumbatan basong ko. She's calling actually. Hindi ko masumbatan. Ayan, hello guys. Good evening. I'm watching from Vancouver, British Columbia, Canada, from Fe Almez. Good morning mga idol. Happy Sunday. God bless. Parequest yung Duyawang Arosas from Miriam Constantino. Idol kablaawa man dagiti idol isuda Malu, Olin, Pacman, Pidot, Mariel, Ariel, Bukag Jr. Request man dagiti si with from Kataban, Burgos, Isabela, Ariel Bukag Senior kunana. And may sapay mga idol na imbag nga Domingoyo manan pa-request man dagiti Tweet Ken Boksit from Bon Blas iti Barangay Bacolod, Kawayan Sari. Thanks mga idol. Hi Karuba, pakibati man ti happy birthday ken anti-rating Dita Norte Karuba from Habibi Galbi. Hello mga idol, more power watching from San Diego, California, from Ninita Pili. Naragsak ngal daw ti Domingo tayo amin Karuba. Happy birthday Marang Juby Pastor Cereales from Joseph Agtarap of Kabatuan. Good morning po, watching from Dubai, from Evelyn Morales. Okay, hello Kuya June at ading JM. Kulang ang Sunday namin kung hindi namin mapakinggan ang napakasayang programa ninyo. Kuya, pakibati nyo nga po lahat ng mga tagalabinab. Thanks, idol. It's me, Maribel Bulan. O siyempre, every Sunday, dandani may memorize na po. Dagita nagnagan nyo. Kadagiti nayat lata pong dingding ken pagpakablao kada kami. And may sa kadagiti sorpresa mi apo ket iparang miti may sa kadagiti members iti Isabela United Artists. Ayan akas pag-amu da kami apo iti siyak mo naman lang iti mga dadaulo ti Isabela United Artists. Ado apo nga nagkakalaing so kumakanta iti members. So kadagiti singers and other musicians nga dumdumeg apo, please join our club and agkaroon tayo ti General Assembly Manen tanalpas idin and Shakti na dutukan nga mga idaulo and kitan tayo no kasanon to apo ti programa tayo nga Isabela United Artist. Ayan. So one age limit na as long as you are a performer, you are being paid for being a musician, you can be a member of Isabela United Artist. And awan na po ti bayadan and just get in kasjay. And that will be every Sunday nga to the guest tayong performer. Happy birthday ka no. God bless from Ninita Galope Pili. Hi Karuba, pakibati man ti happy birthday kin anti-rating. Napasikan na tayo. Ni Yumi Havilionar kung namot. Morning po watching from Turkey. Happy watching sa mga taga Bulinaw, Aurora, Kurameng family from May Kurameng of Turkey. Ngarod, ito mo nga sunata mi apoy sagot mi manjay ng Ted kada kami ti sapatos from Boston, Massachusetts. Kinikab sa at nga Ron Sipagan, Engineer Ron Sipagan. Ato ito ganyan nakasura jeliko ti sapatos. Nuwada kaguram impos mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayag mo pa'y irutang kumata tornilyum analukay. Nalaos ka man ang tantanangin kumatigtigtignay. Kasaritam latantay taong nakagurgurang unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabala. Ay kababain, day tanga ugaling pati pungtut mo. Inilakay mo din payakulos maiduling pati pautang mo. Agagayan din lakit maurayan al-alitika mangirurume.
nagadut kaguram kaslauram nga agram ramaram taagrek kapay ti kanuam mangikuspiliti padam al-aliti kadu tinasken pagkakumikumam makasinga kaag talnakan abak bakatan No Adda al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading no dilata ag sardeng i-black monday tat kasaya atanen tanuin kay pansinan ni karkaronat aging lalaing no negatibot comment mo al-aliti kameten ay kababain mangibabain day tanga ugaling pati pungtut mo inilakay mo dimpaya pulos maiduling nag-fluctuate yung kuryente lakit maurayan al-aliti ka mangirurumen ay kababain mangibabain itang ugaling pati pungtut mo kinilakay mo dimpaya pulos maiduling pati pautang mo tagagayan mo dimlakit maurayan al-aliti ka mangirurumen yes, al-aliti apo detaket naisurat ko apo nga sonata original song and lyrics actually deta and hangko nga in-registeran apo DJ BMI kasla takilmot iti revenue when it comes to YouTube versus atay pagiparehistruan ti kanta. Kaya lang DJ pagiparehistruan ti kanta iti nagdumaan na that is a lifetime nga damo awat mga royalties no dati mga patpatukar dito sa natam. Samantalang DJ YouTube ingana dalang agbibuya and then afterwards awanan. So dakil ti diferensya na. So ano duma magruanak. Tano apa mo in rehistro, hambat ng ag-revenue di jay YouTube. Nagriga nga talaga ti musician na basta po lang iway mo ito sa amin. Ayan, kaya na ni Kabsat Ron. Ayos nga Rod, I miss this piece ko na inraman na pa, nila kaya na one. Very, real talk nga kunada, nga talagang adadagi dito tao ngamin nga hang pampanunod basta nakakura na impose ng DJ Facebook madina mo ti consequences nan apay ko na dito niya apay nakabsat ti sounds yo oray naka full volume na kon ijay kinente charity isikat ti mangipig sa talong I guess napigsamo kata napigsamo DJ okay so ajay monitor ta ti kapsutam di lapayag atay one and then you put a little then inject ka there. Yeah, something like that. Okay, please notify us. Sobrang samot tayo. No kanay. Sahan it's okay. Bastahan lang ag-steady dyan ti red yung mark na. Okay. Yeah, so thank you, Kabsa Charity, for reminding us. And of course, kadagitay apo, damanan iti impatulod na kadatan. Ni Kabsa Charity. Apo, ni kung kuna na ba, gintidi ka mo. Thank you so much kada kayo kini from Charmel. California. Yes. With love, yeah. So much love. Ayan. Okay, magkano kanya da Kabsat Ron? Wanggarod. Okay. Baka dahil yung cellphone mo, Kabsat, kat masapol mo nga, isaksak dita speakerphone mo. Siguro. Oo. Hello mga idol, watching from San Diego, California, from Ninita Pili. Naragsangal daw ti Domingo tayo amin. From Kuya Joseph. Ayan, nabasa kayo magitit tayo. Yes, at ko na naman dito text line tayo nga, 091 71500-361. Magandang tanghali, idol. Pa-shoutout naman kami dito sa, basta sa Mr. kong masipag at sa kapitbahay kong nakikinig ng programa nyo, idol. Maraming salamat, mga idol. Thank you from Hazel ng Dalig, Kalinga. Apo, that is... Dalig? Happy birthday, Ma'am Juby ka no, from Auntie Maria Peters. Ma'am thank Juby. you. Yeah, thank you. Please, adding ko na ilat bakit ko. Happy birthday, ating Juby Pastor Cereales. More good blessings and good health from Auntie Island Flora of Quebec, Canada. Okay na yung bag aldo yung amin. Pakablao, mamot. Thank you ko na kaya nang nga ito tao mo tinagang yung pagbagana. Happy birthday po, kinibagot mo. From Anelia Cortafo. Cortafo. Thank you, Cortafo. Yes. Hello to Sir Gigi Guys Lamboy. Yes. Hello watching from California. Elena Jacob, tinagan na.
Okay, pakibati nga po ang si Ara Bautista dyan sa San Roque, Burgos. It's me, Lover Boy. Lover Boy. At ako mga tikas na nga, hello to John Mark Pastor from Lover Girl. Wow. Awan na kasdayan. Oh my. Shoutout mga idol watching from Hong Kong, from Anna Rose Misalang. Ka naman ni Gina Lisa Concepcion. Happy birthday po sa wife mo. God bless. From Santa Cruz, si Chag Isabella. Good afternoon, Karubas. Happy birthday kinimanang Juvie. Cereales, enjoy your day and more blessings to come from Auntie Mary Jane. Cereales, muna mo Mary Jane De La Cruz. Nagbayboy kayo ng Jubin. Yes, so happy birthday once again, Mrs. Juvie Pastor Cereales. Dapat nakita nga may sagboy at tigot. This has been one of her favorite ni Bakit. And of course, para katagitin ng TED kada kami ti Pasarabo, Kabsat Ron, Kabsat Charity. Thank you. Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in you. Maragsakan kami launay kaaruba pa nagadot ni mawawat ni ayat kada kayo and apo kasi lata ko man hanta ko ubran ako awat lalat ka. Mati mabalay. Just kidding and apo talaga nga aglablapusan ang direct sa kaming adwa. So once again, thank you so much Kabsat Ron, Kabsat Marivic, Kabsat Charity, Charmel, Kabsat Mel. It might have been in County Down, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I had found my world in you. Medyo loko ti isel ko dito di pa kuryente. Flak ti ka kuryente. The power. Yeah, anyway, han kang madanagan apo technician di Taruarta, ambok nga naka auto volt regulator da kita gamgamit tayo. Ito ilang panunot mi dito hang naka auto volt talaga no dumaga na pigsa ti kuryente na. Kuna dito ini nagpukaw tayo ti sound na. Ngam nagsublimit lang. Tatay nagpasiguro tayo ti kuryente na. A nostalgic moment for me listening to this song. I sang this song in medley with Fascination during my high school days. And napirti DJ playlist mi dirabi ita di damot sa kaya tikas jadi agi jay 70s idirabi, but when we tried nga nag Ilocano song I get nakapag-communicate na mitin kada kami. So talagang hanga mapukaw iti playlist iti Ilocano song sabali nga talaga tirik na. So datang orti bandag nga panpanda kami iso nga diretso latapo di ba nang putar mi kadagiti Ilocano songs. Ngarod ko na dito ay text line idol kablaawa man kapatid ko GSIS ni Rafi Lanes kana natin ang kablaaw Joey Lianes siguro ito ay idol ko na. Siguro. Good PM idol kablawak man ni Mark Ovaldo ken kastamot amin nga family Galupe. Nang nagro nagijay anak ko na Sudalea, Lester ken Leo patokaryo jay ka Eliw Cantula.
Agyamanak Lourdes from Kingdom of Saudi Arabia. Yan, mangkit kita kami apo iti sunata nga no may request yo, may sare mi nga tagos. So far kat no may sa duwa dapat ti nga may request no makantame. Okay, good PM mga DJ. Agreed ko man na ni Mrs. kung agi gaw iti nilabaan na nga ni Marilo Crisanto. It's me, JC Crisanto iti bagong tansa Aurora Isabela. Good afternoon kita bagong tansa apo. May sa katagitay attendees di Rabi DJ reunion taga bagong tansa. Yan, naimbagal daw, idol, kablaawang man ni pare Kenneth ng agluluto ti Yema, kastamag kini Makmaka Kalimag from Mercedes ti song kuma idol taga Fuelots. Taga Fuelots. Taga Fuelot. Yan, hello po idol, watching from... Hello po, kayam. Happy to watching you. Kung nagayam ni Edner Lagman. Hello kuya, and ating Taiman baby kineneng hihi na bayag ko na nanggagan from Claire. Wow, dagi tala unay Okay, into no third part iti panang kansyon mi kati rehistrado nga kantami. Iso nga mi makanta no agdadam first sarang mi. First 1 hour tiliwen apo ti iTunes. Okay na yung baga Domingo yung Manen mga kuya ken kasama 10 na tinagan na ko nga isuda Montano ken Eileen kasama 10 ni Manong ko ken RJ. Kasama 10 ken ni Auntie Gina Lopez nga madamang agdengag ti stasyon nyo kuya. Kasama 10 ken ni Karuba mi request ko man dajay Duyaw Arosas please man kuya paki-play It's Me Monalyn Abenio iti San Mateo Quirino Isabela. Wow. San Mateo Quirino Isabela. So good afternoon and congratulations ken ni ading Karen. Yan. Karen May Caro. Yes. Carayaga. Yes. Carayaga Caro. She once featured apo DJ. Maala-ala mo kaya DJ Love Story. Iti February 15. Yeah, Sir Jason. Magmayat na talaga nga nagadumot ti mga ayo. Iti da itang presentation da. And sabay lang matahang shutdown ti ABS-CBN na because tabaad mamang titang talaga mati entertainment maurnos da kumano nya man DJ handa pakikinawatan basta unay nga hanga pa nakikinawatan nay baga malam you ninong ken brother JM greet ko man ni ninang Jovi ti happy birthday. God bless po ninang from Rubilin Pascua. Wow, Rubelin from Cordon Isabela kita man Wow. Idi ngamin concert tayo so di nagkasarda apo tama kami makaumay anak ko at concert date last February 14 lang together with Kumare Almira data. Watching from Lihue, Hawaii. From Jose Castillo. Happy birthday po sis Juby at happy Sunday po sa inyong dalawa. Kuya Jun and ating John Mark watching from Toronto, Canada. Canada from Remedios de Rico. Watching here at Santo Domingo, Luna Isabela from Mark Madriaga. Hello to Ate Angie Ragual, Elisa Yadao Cabal. Yes, good Elisa, afternoon. Dumadag Bibuya. Ate Wikin yung mamlani. Kabla ako man ni sister ko nga, Juvie, tinaragsak pa nagkasangay. I wish you good health, sis. Love you. Wow. Thank you so much, Kabsat and Kabagis Lani. Ngarod apo for 200 pesos with your name, age, and address. I-text you lang dito'y 0917-1500-361. Kan, siyempre, iraman nyo yung text yun, DJ Paulo na dating nga sonata. Tanong gusto kayo, apo, kan si kayo umunang nga makasumbat, DJ Paulo na, ay kat mga ba kayo iti load, whether that is Smart or Globe, TM, napwede kita duma, Alcatel, Mobile Line, whatever. Nanyaman na po ti service provider na tayo. Basta mga ba kayo, iti 200, amuyo ti title na tayo. So ulit may, i-text yun iti nagan nyo, age, address, and the title of this song. Sumuk, susuk, kabaet, talupong. Sumuk, susuk, kabuok mo akulot. Nu'y tibig-bigat ay nakadumog. Nu'y tirabii mamat patayok. Adda balbalay ko nga alibot na anus no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok
Sumuk susuksuk kabaet talupong. Sumuk susuksuk tabok mo akulot. Nuiti bigbigat ay nakadumog. Nuiti rabii mamapatayo. Dagiti babalasang agpaspaseksida, adu amoda tay usarenda, agbado dat nakiting ti baba, nakipet ti siket na, kunang ano akot tagpa, parang jay pusongda. Dagiti met babaket, agsabindat supot terina, makadomingo payen, di damet lasok tanen, tanuik katenda, agkikyaw jay batong na, riripay ti sangka ilian taligyan na jay karayan. Sumuk susuksuk kabaet talupong. Sumuk susuksuk tabok mo akulot. Nuiti bigbigat ay nakadumog. Nuiti rabii mamat patayo. Dagiti met babbaro kaot tay usuda, kaot da akaot jay unek ti bulsada, kunang lasik siguro jay kakao tenda, gayam jay kakao tenda, jay ulo jay kukwada. Sumuk susuksuk tabaet talupong. Sumuk susuksuk tabok mo akulot. Nuiti bigbigat ay nakadumog. Nuiti rabii mamat patayo. And syempre, may salaang iti mga abak out of all those who texted us. And please, pakipicture man balong. Ayan. And sabay lang kumata makasambot ni Dr. Emily Sipagan together with Manang Zenny Pisho. Dito'y istasyon. Takayat mi apo ti makichinismis kada kayo on what's life out there in US. Ayan. Ado nga min apo ti kwada ti lakad at but then I tried no mabalindang guest dito apo kahit kung nga mamadlaunay lagi jay routine da di jay America. Anyway, iti kalkalabas apo nga pinapugto mi nga sunara kat courtesy of EJF Baguio City. CJ I should say. Okay, madi na kato. I-click mo pa yung muna ata kwa. Oh. Kita ako di ka mga kuti agad lang ang cellphone mo ngaminan. Okay, tinangaba ka po. Iti answer na kat sumugsusuksok. That is correct. And 49 years old from Daramuangan, San Mateo, Isabela. Congratulations to Emerson Ranay. Ayan. Kaya di tamo nga nagkibos po iti first 30 minutes. Agsubli kami nga rin kalpasan iti sumagmamano nga palagi.